Enza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikasi, cela wenze kufanele icofa subscribe, ulike bese ushare le video. Athulane phezulu umsakazo Ukhozi uZumdolabiyela kanye nosisi okuvela lapha ukuthi untshontsha amakhasimende akhe. Kanti kwethu nizokhumbulela ukuthi uZumdola unebusiness la athengisa khona ama-product akhe, kanti ke sekuvela ukuthi kunomuntu ozenza yena ehambe ethengisa ama-product akhe nje ama-customer akhe eyibize ngaqede ethengisele abantu into okungeyona kodwa ebeyibiza ngegama lomsakazi Ukhozi uZumdolabiyela. Kanti ke uZumdolabiyela ubesedibana ngqo nalosisi wamtshela ekabhoqo nowila akadle khona waphindelela emphimisela ngamazwi emtshela indaba zakhe. Kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ivideo yomsakazi Ukhozi khathi ebhekana ngqo nalesigebengu esitshontsha amakhasimende akhe lapha eThekwini. Nambonani ngachabaza ngani ngitshontsha amakhasimende ngakenzela ukuthi bangibone abantu mana bakuboni kahle abakuboni uwatshotshelana amakhasimende ami uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje uwatshotshelana amakhasimende ami uwatshotshelana amakhasimende ami lelo nditshontsha namhlanje hey uyanditshontsha